Thutha wa ateti ona akenya gwicurania kiria kiaririirio ngirimiti-ini ya President na Raila Odinga na thucio wa kiri Paul Mwangi na Barothi Martin Kimani kwihokerwo guthagania ndudu ya mwanya iria ikuhithuria kiria kiaigwithaniirio. Riu akenya maya kuguririo kiria kiri ngirimiti-ini ino thutha wa Maritwa ma aria mari timu-ini ino Kurekererio. Hari atarani ikumi na ana aria mehokeirwo gutabarira ngirimiti ino ni hamwe na Dagitari Adams Law, Agnes Kavindu, Amos Wako, Florence Omose, Professor Said Mwanguni, James Matundura, Major Retired John Seei, Bishop Lawi Imathiu, Hon Mason Leshomo, Senator Mohamed Yusuf Haji, Morompi Oleronknai, Bishop Peter Ajega, Rose Moose na Muthia Zakia Zokoth. Ikumi na ana ya Kurekererio riri President atanyitwo kwariria kigomano kia mbunge cieri ya Senate na ya kibururi wagatatu ga kiumia giki riri oreti aria makoretwo makiriria cigi uteti wa 2022 kumanyitania na Raila Odinga matianiria riciria riu. Giki gikorwo kigomano kia mbere kia President Kenyatta na mbunge kuma bururi wa magiterenge-ini kia ithurano iria ciacungiria hathara nene kuri Kenya. President agitanyo gwithurania haria bururi uri na kuri urorete. Ngirimiti ino igithii ona mbere gutugirio ni atongoria honge-ini itiganite ico ikuhe mutongoria wa kiama kia aruti wira Kotu Francis Atwoli na murunawe wa Nat Wilson Sosion makiuga unyitaniri uyu ni ukurehe uguni kuri aruti wira. Waziri, we are supporting the handshake and we are supporting each of regional governments so that equity and equality can be realized. We are supporting that. Tunaambia rais wa nchi na ndugu Raila Odinga wasiangalie nyuma, wasonge mbele. Maya magithiaga na mbere rendekithia Raila Odinga kugathika wathani wa icigo 14 udomo na referendum ni ukirirwo ni mutongoria wa Ford Kenya Moses Wetangula na Boni Harware aria maugite kuri na uciukio rongoririo ni aria marahurire mendekithia maya marefe ukiririkano ica ikuhi Boni Harware ni merega guikaniria miario na Raila Odinga uria Harware augite ni amathiganire. Mambo ya kusema ati tulete another tier of government, hiyo ni mambo ambayo hatuwezi kukubali. We are going to face you at the referendum and we are going to defeat you in that hyena's agenda ambayo iko personal. Kuma President Kenyatta anyitania na Raila Odinga uteti wa noga thamaka 2022 niguo koretwo giakiriria kambe arutwo gikuwa kuri na jama ya kumuthinikania riri rutwo akoretwo akiriuga makaunti kumeneria hotekeku wa kura ya mawoni agikuwa ishara ya Raila Odinga kuri atongoria atene na makiria President Moi riri na ucuke. They corrected it. Girifotera Kameme TV ni jitago mwaura wa Dongo.